Il-Parlament approva bidla fid-distretti elettorali. Dan wara rapport bir-reviżjonijiet mill-Kummissjoni Elettorali għax kien hemm numru ta' distretti li ma kinux skont il-kwota stabilita. Il-Kostituzzjoni tipprovdi għal kwota f'kull distrett u n-numru ta' votanti f'kull distrett ma jistax ikun ta' 5% aktar jew inqas minn din il-kwota. Fir-rapport tagħha l-Kummissjoni emendat id-distretti kollha minn barra 9 distrett biex issa id-distretti ġew hekk. L-ewwel distrett se jkun magħmul mill-Belt Valletta, il-Furjana, il-Ħamrun, il-Marsa tal-Pjetà, Gwardamanġa u Santa Venera. It-tieni distrett se jkun magħmul mill-Birgu, l-Isla, Bormla, Ħażabbar, parti mill-Fgura, il-Kalkara u x-Xajra. It-tielet distrett se jkun magħmul minn Ħalaxa, iż-Żejtun, Marsa Skala u Marsa Xlok. Ir-raba' distrett se jkun magħmul minn Raħal Ġdid, parti mill-Fgura, Ħaltarxin, Santa Luċija u l-Gudja. Il-5 distrett jiġbor fih Birżebbuġa, iż-Żurriq, Ħalsafi, Ħalkirkop, l-Imqabba u l-Qrendi. Is-6 distrett se jkun magħmul minn Ħalluqa, Ħalqormi u s-Siġġiewi. Is-7 distrett se jkun magħmul minn lokalitajiet tar-Rabat, Ħaddingli, l-Imtarfa, Ħażebbuġ u l-Imġarr. It-8 distrett huwa magħmul minn lokalitajiet ta' Birkirkara, Liklin, Ħallija u Ħalbalzan. Id-9 distrett dak li mara l-ebda tibdil ħajkun magħmul mill-imsida ta' Xbiex, San Ġwan, Is-Swieqi u l-Gargur. L-10 distrett huwa magħmul mill-Gżira ta' Sliema, San Ġiljan, Pembroke u parti minn Naxxar. Il-11 distrett huwa magħmul mill-Mosta, Ħattard u l-Imdina. U 12 fih parti minn Naxxar, San Pawl il-Baħar u l-Mellieħa. Il-13 distrett huwa Għawdex. Meta kienet jitkellem f'dan id-dibattitu, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li lil mill-bidla fid-distretti l-aktar importanti huwa l-rieda tal-poplu dejjem tkun riflessa. Li fl-aħħar mill-aħħar għandna sistema elettorali illi kemm tirbaħ dan kollu huwa rispekjat fin-numru ta' siġġijiet li jkollok u allura jkollok żieda fis-siġġijiet illi tagħmel tajjeb u trid tkun mera tar-riżultat elettorali. Kenna kontroversja dal-aħħar bid-deċiżjoni tal-qorti li fil-fema tal-Partit Laburista li jien immexxi ma kienx tirrispekkja din il-proporzjonalità u fil-fatt aħna nemmnu li qegħdin niġu svantaġġjati fil-kalkulu tas-siġġijiet, biss b'rispett lejn l-istituzzjonijiet fil-waqt li aħna nkwetati f'dak li reperkussjonijiet ta' deċiżjoni simili għal żmien li ġej din ma affettwatx il-Gvern u mhux qed taffettwa il-Gvern. Fost il-kelima f'dan id-dibattitu kien hemm ukoll Beppe Fenekadami, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, li reġa' kellu diskors negattiv u mimli attakki. Sansitra qal li llum il-Partit Laburista m'għadux jeżisti. Kif dana il-Partit Laburista tagħhom illum ma jeżistix. F'attakk wara ieħor kontra l-Gvern u l-esponenti tiegħu qal ukoll li l-pajjiż mar lura 4 deċenji. Araw fiex ġibtuh dan il-pajjiż, immiskom tistħu. Immiskom tistħu tiġu qudiem dal-poplu u tajdulu li rġajtu tfajtu dal-pajjiż 40 sena lura.